What's going on in the world at the moment? A global pandemic, war in Europe, a cost of living crisis, climate change, and growing fears of artificial intelligence. What's going to happen next? Os oes Duw o gwbl a yw wedi tynnu ei lygaid oddi ar y ffordd, neu ei ddwylo oddi ar yr olwyn, neu gollwng y pêl, dewch gyda ni ar daith wrth i ni gwrdd â dau person, gŵr oedrannus a gwraig oedrannus, oedd wedi bod yn aros ers amser maith mewn byd o beithion gwasgaredig a breuddwydion chwaledig i bopeth unioni ac i'r byd gael ei drwsio. O wawr hanes dynol, pan syrthiodd ein rhieni cyntaf a phlymio ei hunain ar byd i gyd i'r gaeaf, fe addawyd y byddai'r creawdwr yn disgyn i helpu ac adfer yr hyn a gollwyd. Ar draws y byd, credwyd y byddai genedigaeth un gwych, y tu hwnt i bosibiliadau arferol yn digwydd un diwrnod. Ragfynegwyd gan y ser a ysgrifennwyd amdano gan broffwydi hynafol a gyhoeddwyd gan anylion a fyddai'r un yn dod ar ein cyfer. Gwaredwr yn gwneud drosom yr hyn na allem ei wneud i ni ein hunain. O Tsieina i Babylon, Groeg i Bersia, sybrydiwyd am ddyfodiad yr un mawr. Byddai ei wawr yn gwaredu'r byd oddi wrth ei hangen dyfnaf. Tro ar ôl tro, ymchwiliwyd amgylchiadau genedigaethiau yr holl arweinwyr ymhlith y Groegiaid, pobl Tsieina, Persiaid, Babyloniaid a Rufeiniaid. A dyma fe, a hwn yw'r un, ymhlith y disgwyliaid byd eang hwn. Ysgrifennodd 30 o broffwydi Hebreaid, nifer o rain yn anghysylltiedig â'i gilydd dros gyfnod o 1500 o flynyddoedd. Gyda'i gilydd, gwnaethant dros 300 o broffwydoliaethau manwl o sut le fyddai dyfodiad yr un mawr a'r gwaredwr. Cyfrifodd athro fod y tebygolrwydd y bydd hyd yn oed 8 o proffwydoliaethau hyn yn cael eu cyflawni ac yn cydgyfeirio mywyd un person yn 1 mewn 10 i bŵer 17, yr un tebygolrwydd a gorchuddio talaith Texas a doleri, 2 trodferth o uchder ac yn ar hap codi'r un iawn yn eich ymgais cyntaf. Ryfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd, gweld roddwr bod cynhalio'r helaeth, areolwr popeth sydd yn y preseb mewn cadachau. 3,000 years ago in the capital of the nation of Israel, Jerusalem, where Asia, Africa and Europe meet at the center of the world, was the most famous and significant building in all of human history, the temple built by one of the greatest kings of Israel, whose name was Solomon. It is the single most expensive building which has ever been made, which would be worth today over $200 billion. Yn ystod y cysegriad, fel yr oedd degau o filoedd o bobl yn edrych, fe llanwyd ag ogoniant Duw bywiol Israel, yr un anfeidrol a thragwyddol, yr hwn y sefydlodd y bydysawd gyntaf, yn dyfod i lawr i ddangos yr hyn sydd rhaid ei wneud i drwsio'r byd rylliedig a phechadurus. Daeth brenhinoedd o holl genedloedd y byd i weld disgleirdeb y goleuni hwn, i ymgrymu o flaen yr un uchel a sanctaidd hwn, ac i ymddiried ynddo, dechrau rodio yn ei ffyrdd.
But 4 centuries later, with his people having turned from him and no longer trusting him and refusing to walk in his ways, the prophet Ezekiel had described the way in which the Lord God of Israel had departed from his temple on his fiery chariot throne. His people were far from him in their hearts and minds, and so he had left the building. 2 ganrif yn ddiweddarach, roedd proffwyd arall o'r enw Malachi wedi cyhoeddi dyfodiad yn negesydd, a fyddai'n paratoi y ffordd i'r arglwydd. Yna, yn sydyn, byddai'r arglwydd ddiw Israel, a oedd wedi gadael ei deml yn dychwelyd i ei deml. Over the next 400 years, there had been radio silence with no new words from heaven. It felt as if the Lord God of Israel had forgotten the people, as no further prophets were raised up. The great line of the kings of Israel were reduced to tradesmen, and the priests and the whole temple system were in disarray. Goliadau yn diffodd, mae'n rhaid ei bod wedi ymddangos, yr holl sefyllfa wedi nosi. As the lights faded, many people began to settle for less. All kinds of small interest groups sprung up with very limited horizons, looking only for political liberation or military victory. The biggest dream they could imagine was that their taxes should be lowered. Ac eto, yr oedd rai cnewyllyn bach yn aros am fwy. Yr oedd rai yn cofio'r hen addewidion. Roedden nhw'n dal i ymddiried yn yr arglwydd ac yn gwybod hyd yn oed ymhlith y tywyllwch na roedd dim byd yn amhosibl gydag ef. O ystyried pwy ydyw, roedd rhaid iddo newid popeth am byth. How many people were there still like this? We cannot be sure, but one of them, a man called Simeon, is described in Luke's Gospel. He was not a prophet, a priest, or a king, but an ordinary man. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Mae cofian Simeon yn un byr iawn. Dywedir wrthym pa le roedd yn byw yn Jerusalem, pa fath o ddyn ydoedd, cyfiawn a diwiol, sut y cafodd ei arwain gan yr ysbryd glân, a'r hyn yr oedd yn ei ddisgwyl, diddanwch Israel. As a minister, having presided at many funerals, what has struck me again and again is how in the end there is so little time to really sum up a person's whole life. Dyma cwestiwn i chi, pan ddawn amser i grynhoi eich bywyd chi? A ddywedir yr hyn amdano chi, a ddywedwyd am Simeon? Simeon was not the only person waiting. There was also a lady whose name was Anna. There was also a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then she was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Roedd Anna'n broffwydes. Eto, ychydig iawn o fanylion sydd gyda ni amdani, llefarodd gair yr arglwydd, enw ei thad a llwyth ei hynafiaid. Roedd yn un o'r llwythau yng ngogledd Israel. Gymerwyd yn alltyd 700 o flynyddoedd ynghynt, byth i ddychwelyd. Hynny yw, hi oedd un o aelodau olaf ei theulu. Anna was elderly, but instead of spending her time on the golf course or on cruises around the Mediterranean, she spent her time fasting, praying and worshipping at the temple. Roedd fel petai Anna'n disgwyl ei arglwydd, yn aros amdano, yn gwrando am sŵn ei olion traed gan feddwl y gallai fod yno, unrhyw eiliad. Ni fyddai hi eisiau bod yn man arall pan fyddai hyn yn digwydd. Anna was there before anyone else arrived, and still there after everyone else had left. Cwestiwn arall, wyt ti fel Anna?
Wyt ti'n disgwyl ac yn aros am yr arglwydd? Wyt ti'n awchu am ei ddyfodiad? Both Simeon and Anna had been waiting for a long time. There were old stories that would say that Simeon's life had been miraculously extended far beyond that of normal span of human life, like the old patriarchs of the Bible. Wrth gwrs, nid yw'n ofynnol i ni gredu'r pethau hyn, ond ar yr un pryd o ystyried popeth arall oedd ar fi'n digwydd, ni ddylem ni ei ddi-ystyru'n llwyr. Luke doesn't tell us how old Anna was, but that she had been a widow for a long time. She was at least in her mid-80s. A rwy'n siŵr roedd Simeon ac Anna'n gwybod bod ei bywydau ar fi'n gorffen. Ond tra bod Anna'n edrych ar hen addewidion y proffwydi, roedd Simeon wedi derbyn addewid rhyfeddol, personol hyd yn oed, gan yr ysbryd glân na fyddai'n marw cyn iddo weld Crist yr arglwydd.